Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa October ni som ni le panga ania Mizorama Ruihhlo wangin kan buaya kan ram ang tho hian khove ram rang te po hi Ruihhlo wang hian an lo buaina save khop mai mani lo ka po Saru Khan fapa Arian Khan le athian te chu Ruihhlo wangin an manani kha tun tum chu khovel huwa pa ming thang Ruihhlo Lalpa tun ka liam ta maya an man chung chang kan ta lang don ani Colombian Ruihhlo Lalpa Dairo Anotonio Usaga an manta kumsom li atanga kumsom nga thleng tang thei turanga yani Colombia rama Ruihhlo cocaine manga sumdong hausale thil ti thei turu buru lu tuk mai Dairo Anotonio Usaga kumsom nga otaniel tia ko mai thin chu inrin ni som ni pathum thlasom sang ni som ni pakhat tlailam dar thum local time khan abi ruk na mun Colombia marlam le Panama inrina bul tlang rama Colombian Special Force tenan manta inrin ni jana Colombia khopui Bogota a phurthlen hal ni in hetianga man ani nu loka hian Colombian President Ivan Duque chuan Colombia rama Ruihhlo zorna le tol ruk dona konga hlotlin na ro pui tak ni in Ruihhlo manga sum don na dona konga thang khat lian tumthum liam ta kumsang khajakua somkua pathuma Ruihhlo Lalpa Pablo Escobara man nuwa hlotlin na satak ani ti in otonial manani theina na intelligence lama Colombia sarkar tran puitu US le UK hna lom thua soyani US le UK hian eng ang takin nge otoniala man ani theina tura an tran pui dane ro asoilo otoniala man tur hian Colombia Special Force mi zanga lai mai ta chu helicopter som ni pani drone som navy boat nen thok chuakin an man thei chawani otonial hi afim khurin telephone amangai lova mi hring chen na hnaya akhosadu mi lova in biak po nan lam kaltirin afim khur hle thina kumsang ni som ni top lam matangin khoilai vela tak nge akhosak ti Colombia sarkar chuan a hre theilowani ma se kar ni khalta khan intelligence report atangin achet latna ni omlai an ria a van boruak chunglam atangin thalem satellite imagery thalak na mangin an chui zui zela ama omna lai vel hi asipai ta chuan thua riat lain an veng tlatani anti otoniel hian Gulf clan Paul ani angin Colombia marlam zong hel ho tanen thununin Ruihhlo chi khat cocaine manga aru karala sumdong Paul lian tak adin chu mangin cocaine metric ton somsari pathum zat kumsang ni pathum atanga sang ni sompali inkara ringot US Venezuela Guatemala Mexico Panama Honduras le Russia ram thlengin athon chuakani kumsang ni pakwa khan US Drug Enforcement Agency DEA chuan New York Manhattan Federal Court aluman $1 US dollar makta duai somte meu an siam saka apol din le atho pui far right military pol te chu US sarkarin firfiak terrorist bola apuang bok a hel sipai guerrilla te chuan sipai angin laldan indot reng an nei veka an pol ming chu Gaitanis Self Defense Force of Colombia ti ni in an pol hi mingdang poin an ko thin bok kumzabi som ni toplama Colombia rama left wing ho ngai dan ken ko tu fire pen anga ngai anne kumsang ni som pani new year an lom line a unau pa Ruihhlo zuar le hel ruai tu chu police ten an party na mun an be thu ta wangin ka hlumania chumi nu atangin otoniel hian ruai tu ni na chel chhota left wing helpol ni in an nuwa right wing parliamentary helpol te chu indo na muna zomin kumsang ni paruka right wing hotele Colombia sarkarin inrem na an siam khan silai tung ve du lovin Colombia rama criminal wala Gulf of Urabá Bial region Colombia marlama pol chak tak dinin Pacific Ocean tuifin ria tatanga Caribbean Sea tuipui thlengin athunun chhota a chunga chuan aru ka Ruihhlo cocaine tol ruk na satakin antia sum an nga in an pol po chakle thil ti thei tak an lo ni chhota ani
Otoniel chu akal kidney wanga nungzang na ane wangin damdoi anga man mutna chikhat orthopedic mattress ong pha amuchina amutna mun hi nasataka Colombia sarkar le US Drugs Enforcement Agency ten anzo te sajuve renga wangin zantin ariana amutna mun chu athak thina ni anti Pope Francisan kumsang ni song pasaria Colombia atlo thum khan Otoniel chuan amel pian mang atilanga Pope chuan remna neya nun phungpa ngai zom turin angena chuti lai chuan Colombia rama helpol chaklutuk takmai sarkar poin anne le ngam meulo Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC tenen in remna anne nuania ma se Otoniel chuan ral thuam tun adu velo ani White House report in ata landanin kumsa ni somni atang ringotin cocaine manga aru ka sumdon na chu za a som paruk zatin apung chawa ram hectar noi ni le singli le sanga azaw chu cocaine china atan manani ati Los Montes di Maria chuan Otoniel Paul Gulf Clanti mai te chu ni tin an chak tharin member tharin an zom rengani ati South America rama ram tam tak chuan socialism left wing ideology tuipuin Socialist Party ro relna an on nuala chu chuan retheina na men lo asiam sakawangin ruk in thana in rock helpol tam tak a hring chuak ni inan ngai tunge ni Otoniel Usaga chu Dairo Antonio Usaga alive Otoniel kumsomnga a upa hi Nicoli khua thingtlanga lo piangin unau pokozinga passari na ania kumsom pariat ani in left wing Marxist helpol azoma annuwa helpol hi ti topani annu kumsang khatzakua somko chawa pisan self defense of Colombia and uraba SCU chu lo nei tu te veng him tu pol anga omin hel guerrilla an nia ral thuam leinan sum mu angai sia wangin cocaine chingin Ruihhlo an tol rutan ta a he group hi annuwa Gulf Clan Antodil Finsas Gaitanistas di Colombia ti in an soi mai thin Colombia history kan en chuan kumzabi som ni tir lama khan political kem rang omin left wing lam chuan thingtlang tlo po lo remote deuh chu thununin Independent Republica di Marquitalia an puanga ma se chung chu sarkar sipaiten met mitlein chunga por huai tular tak pani te chu man hlawin ram noya an tlan bowa kumsang khajakua somruk pakua Makuel Marulanda le Jacobo Arina te chuan Revolution Armed Forces of Colombia FARC Paul chak takan tin zuita ani Otoniel hi Colombian sarkar chuan a omna hril thei tu chu US dollar noi riat pek atiama US sarkarin alumana US dollar makta duainga asiam boka atopa chuan Colombia le Panama tlang ram noya Colombian Special Forces zanga rualin anman theita ani Police Chief George Vargas chuan Otoniel hi mihring te chen na laya a umdu ngai lo ati nimin cholnia el tiempo chanchin bu chuan sarkarin kar ni kalta khan 15 signal intelligence atangin a chet tat na lai an hrefu thei hlau maya chumi chu bozuin beipui thla nga lani ta ani ati a omna chin hrefu turin US le UK intelligence expert te chuan thalem satellite imagery pangtangkain an chui zui zelani BBC News chuan Otoniel hian FARC helpola zoma Marxist Leninist helho United Self Defense Forces in Colombia AUC te zomin sangni panga a ti topani khan a in peve du lova Ruihhlo zuar tu pol cartel dang hruai tu drug lord Daniel Rendon Hirira Alais Don Maria Paul zomin urabinos ho tu ania chuta chuan a u po hruai tu ani clan dil golfo Gulf Clan ti Ruihhlo tol rupola hian member sangkhat zariat vel omin chung ho chu far right parliamentary group atanga lut an tam hle a Argentina Brazil Honduras Peru Spain US le Russia thlenga Ruihhlo cocaine cholut tu anni ati inrin ni October ni somni pathum chongnulam dar thum vela Otoniel chu abi rukna thingbuk nuaya kor halawa alo omchu
Colombian Special Forces Commando Special Unit 4 te chuan mufu in silai nantina nangma in threchiang ro tia an han aw khum thut chuan aban lo phar chuakin engkima tha sipai te u kulit soldier ti in min that su atia zana bagoto khopuya ven himna uluk tak noya phurlu ngalani otonial man tura be pui hi zirtop ni jing dar nga chuan ai gupta mi te pathian underworld god ming choin operation osiris tia vu in an thok ngala square kilometer thum le point nga bial chu el blanco tia vu in tuipui le khomuala jim tot ngalin Antioquia province Paramilo Massif Tlangram Colombia le Panama ram in rina chu an hual ngala Caribbean Sea tuipuya longa atlan bolo nan Navy boatin tuipui kam tepo an veng uluk le ani hetianga an man nu hian simana chuan otonial ram atcheta ti in otonial hian nakina mipui mu tura an man nge yani ti hriat nan atha an lak pui huna chuan kor halwa thla lak pui lo turin angena anu le paten an lo mu huna abara khai lutuk adu lawani ati Colombia rama British Embassy chuan otonial manani ta chu Ruihhlo do na le apol te ta na lo na na satak kani ati tren khat chuan otonial an mana wang hian buaina le in tha na a luar chho an ringa otonial man tura be na hian special force pakhat athing he nge ani Sargo Gasman Colombia risk analysis think tank chuan otonial an man chu thilian ro pui tak big deal ania ma se drug to rutu zinga an ho tu ber boss tha emo man ani apiangin ho tu ni in chu na awanga buaina le in tha na athleng thina ni ati Colombia sarkar hian kumsang ni som paruk dai atang to in otonial man tumin operation agaminon ti in an local pui to a hemi awang hian a thui ruai ho te tha le man po an nei nual a farnu nina Johanna Usaga po US Drug Enforcement Agency ten US a rorel sak turin an lo ruai lut to ani Jos Miguel Vivanco Human Rights Watch America Director chuan otonial chuan athil ti sual man phurin aphu ang takin achung thu rel sak ro se ama awanga tuar tu ten an torna anga chin fel na chu mu an phu ani ati hetianga aru ka Ruihhlo zorna lian tham drug cartela an ho tu lian te an man chu kumsang khajakwa somkwa pathuma khan Colombian Medellin cartel ho tu Escobar chumana lawni to a kumsang ni som paruka Mexican Sinaloa cartel Paul ho tu El Chapo chu man alawni to bok kani